Aprang si kardom pejulo. Ini dak Dolamara Sport Association pen initiative NC dak taekwondo association si school kulilo. Sumar tuman bihek bihek sumar pen cenglok mo akete anta so taekwondo ke than pon po. Sela dak si labang so school ke pareng wer jiphan dak school si kulilo. School committee बनाइलो लसो committee के लगे मंगल सिंह तरंग पेन जॉन कथार लपेलांग के members दुलो लसो तेंग पेन सी नीले तुम लदाक पिनी लदाक इंकु पन लो dak नीले तुम लोग instructor दुलो अलांग ली नीले तुम लोग पिनी नंग चिराप चितुन लो so तेंग पेन सी dak si taekwondo si school kuli pon bangke lalo je ladak sumar dumhan lahai pinolomo sumar ke okor logo chari chot kali kaprek ta kethek pon ason kenang sot ini sports ason thaklo la ta taekwondo da self defense ta dopo la ben kaprek physical exercise la ta dopo la ben binangan yo pran phana ki mi so posi pini la dak dolomara ta me pini cheng pon lo so go cheng pon long sip ini dak nang ti tong nang kadua rat handa ningarong lo la ben perfect ola ke la dak la si committee dolo asila so committee tumpen advertisement mang elai continue pi pon mom lo pen la dom si la instructor dolo alang tu si rules do la so rules setting pen bang kon dong student pon ni ason ke bang pon mom po tami nilitum hin pen ke matha bang ke sumarong ong miong lo bang ke yang si dak sumar du piklu pun ti bang teacher da ko kapre gwan tu po tapi ndo ke pran han ki mission lagela si sports ang bong la ta ison lo ta mane isia subject lo la ta mane jon dhok pini volleyball football badminton bosong thaksi physical exercise ke lata isi estilo lata mane okran han ke mesen lason si nilita ninghang u nasi unan pen ke cerap fitur